ልሱን ይፈልጋሉ እሱን ነው የሚያስቡት ማለት ነው ሌሎች ብሔረሰቦች ደግሞ አይፈልጉም ትግራይ አይፈልግም ኦሮሞ አይፈልግም ስዳማ አይፈልግም ማንም የትኛውን ብሔር አይፈልግም አዳውነትም ማለት ነው ሁሉም ቋንቋው እንዲያድግለት ነው የምፈልገው ባህሉን እንዲያድግለት ነው የምፈልገው ከሌሎች ጋር ደግሞ በሰላም በፍቅር ተቻችሎ መኖር ይፈልጋል ሁሉም ብሔር ማለት ነው እና ለምን አማራ ብቻ ይጠይቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ብሔረሰብ ጋር የሚጋጨው የምጣላ ሁሉ አማራ ነው ለምን ከትግሬ ጋር ይጣላል ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋር ይጣላል ይገዳደላል ከኦሮሞ ጋር ይጣላል ከቅማንት ጋር ይጣላል ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ማለት ነው አማራ ከኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በሰላም የሚገናኘው ብሔር እኔ አላየውም እስካሁን ድረስ ማለት ነው ሌሎቹ አሁን ኢትዮጵያን ስታስብ አማራን ነቅለ ሌላ ብሔረሰብን አንድ ላይ ብታስብ በሰላም ነው ኢትዮጵያ የምትቀጥለው ምንም ግጭት የሚባል ነገር ሳይሰማ ማለት ነው አሁን ኦሮሞና ሶማሌ ብጋጭ ድንበር ላይ ወይ በአርሶ አደሮች የሆነ እንትን ብጋጩ እዛው ሽማግሌዎች ያስታርቃሉ በቃ እዛው ነው በሰላም እንደ ወንድማማችነታቸው የሚቀጥለው ማለት ነው ግን ከአማራ ጋር እንደዛ አይደለም አማራ ከየትኛውም ብሔረሰብ ጋር ራሱም ይጋደላል ሌሎቹንም ደግሞ ያጋድላል የቤኒሻንጉል ጉሙዝን ራሱ ይገላል መሬቱ የኔ ነው ብሎ እዛ ደግሞ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሞን ደግሞ ያጣላል ኔሽኒ ወሊት ፌሞ ብያ ኢትዮጵያ ደምቱ ከነ ኢጃራ ማለ ኢትዮጵያ ውነት ታንጀዱ ብሔርተኛን ኩኒ ፎር ሶ ሎንግ keessa kan qubataa ture saba biraati. So yeeyizmullaa keessa turre akka uummataatti guddinarra caalmaasaa cimbilii wayii uffatee kan beertanyinnetiin isa keessa ture beekna. Kanaaf Itoophiyaa winnet hemmillee beertanya Itoophiyaa beertanya no very clearly you know in details. Yeroo sana maaltu ture what kind of people what kind of language bahel economy mal kun eenyutu qabachaa ture har'as Itoophiyaa winnet ante bilestaawra who you are referring to inneedu isaaniif very clear kanumarratti dhaabbadhee ni gara national guarantee nan ufa gara mikikir Dr. Alee Fidaa taaqwalle በደንብ እና yeroonni Europe ture keessatti Oromo nationalism ture namichi kuni beekta kana details then Faransai biye Faransai ture PhD afaan Oromo the first paper officially can publish godhe vauli latinini afaan Oromof gaarummaa qaba so vauli jedhe kan jalqaba publish godhe scientific paper irratti Haile Fidaati by the way dura afaan Oromoon barraa ture of course latinitiin attempting ture garuu yeroo jalqaba kan paper irratti publish godhe vauli shanan kana fayyadamne laafa gabaaba dheeraa hidhee itti barreessee kan publish godhe isa then ijoollee Oromoo walitti qabee yeroo inni waa'ee eenyummaa waa'ee afaanii waan isa barsiisaa ture sana historically wanni irraa argaa ture jira boodarraa erguma kana jaa jiru መላው የኢትዮጵያ ንቅናቄ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ብሎ ሚኤሶ አንጀዳሙ በረደርጊ ሰና ከኑመ ኢሳ so being in Europe taa'et gara dargit gara mangistu ኃይለማርያም document kan ergee jechuudha so that became exactly party ta'e then mangistu ኃይለማርያም እና ሌሎች ሰዎች ሲጠሩ Akkas godhaafi dhiifama doktari ani afaan kootiin sommaree dheeratti tola garuu mikikir komishinii waan ilaallatu taanaan afaanuma hundumtuu dhaga'aniin yoo ta'ee fi wayya deenaadha yoo isinitti toledha eebbannaan itti makuufa okay so እንግዲህ ከዛ ማሊፍን አፋንና ሰይቤታ ሲዱካ ወልዋን ነፈካቱፍ at the end of the day namichi kun maal akka ta'e waan beektuuf kanaaf isatti nan deebi'ee afaan Amaaraatiin waa'in Itoophiyaa Redeebiin barbaachisu inuma itti fufnee magaafa mari'an waa'ee especially qaama marii kanaa yoo ta'e okay yaa isa kan inni kun afaan Oromootiin beekaa soo barbaadeen so inni kun namichi kun nama cimaadha nama baay'ee cimaa ture so garan yeroonni Oromo nationalistii ture Oromoota qofatu gama sanatti taasa'a ture
gaafa biyya keessa seenu mi'eessoo qabatee gaafa dhufu dargiin aangoo kenneef so Oromoon gaaffiin isaan deebi'uu danda'u Itoophiyaawwanuma kana keessatti jedhee Itoophiyaawwannati leellisee namooti Amaara ta'an hundi mirti Itoophiyaawii jedhanii jecha namicha kana. Mirti Itoophiyaa hin jiru kan akka kana Oromoo ta'ee hangammaatti kan akka kanaa ta'eeru hin jiru jedhanii they gave him iddoo guddaa kennaniif jechuudha. Azendoo zedee garuu kan ajjeese isaanuma. Kanaaf we need to be very careful jechuma barbaadeni seenaa Dr. Hayilee Fidaa beektaa. He contribute a lot Oromoof baay'ee bu'aa buusee dhumarratti garuu gaarummaa hin qabne baay'een jiru akka kana kan Itoophiyaaf falmanii Abdiisaa Agaa beektaa of course sirriitti beeku baay'ee beektaa kan isaallee kun jiila qabna jechumaaf jiila qabna you need to be very careful great potential wanna kanaan dura argine hin beekne gamatti argitaa wanna uummanni keessa isaatti yaaddoo keessa isaatti rakkina qabuun argitaa then as a result namoota conquer goota you have that potential garuu of eeggachuun baay'ee murteessaa just akkuma obboleessa kiyyaatti yeroon silaalu jechuudha. Kanarratti darbee ወደ ናሽናል ዲስከሽኑ ሲመጣ ባለፈውም ቀጠሮ ይዘን ነበር የተለያየ ነው ግን እሱ ቀጠሮ ፖስትፖንድ ሆኗል because በሰፊ መነጋገር የሚኖርብን ነገር ነው እኔ ያው ይዛጣውኝና ብዙ ያልሰራሁት ሆምወርክ ስላለኝ እሱም በሰፊው እንነጋገራለን ኦኬ በትንሹ እሱ ለማለት የዚህ አሁን ቅድም አንነበረ አንዴ ወጣው ልጅ ነበር እና አሁን ያነሳችሁ ልጅቷ ማለት ነው እንዴት ነው የምንቀራረበው እንዴት ይሆናል ምናምን ባይዘው እንደዛ ጫፍ ባይረግጥማ ታዲያ ምኑ ነው ናሽናል ዲስከሽኑ የሚያስፈልገው ቢኮ ጫፍ እኮ ስላለ ነው በጣም ረገጣው ሩቅ ስለሆነ ነሰር ሊሚቱ ዲስከስ አይደለ ለዚህ እኮ ነው የሚያስፈልገውም እኮ የሆነ ኢዝሙዝ ነገር ቢሆንማ እኮ እዛው በአባገዳዎች ወይም በሃይማኖት አባቶች እኮ መፈታ ፖሲቢሊቲ ቢኖር ዛስ ኦኬ አሁን እኮ ናሽናል የሆነ ምክንያት በጣም በሂስቶሪካልም ችግር ያለብን ህዝቦች ነን እና necessarily you need to come together discuss እና አጀንዳዎች ተሰብስበው መወራት አለበት የጄኒዩኒቲ ጥያቄዎች ባይዘው ጄኒዩኒቲ is very important አንተም በዛ ልክ I hope እንደምታስብ ተስፋ አደርጋለሁ ቀላል ነገር አይደለም ጄኒዩን መሆን አለበት ማለት ነው ኮሚሽኑ ጄኒዩን ኢንዲፔንደንት የማይሆን ከሆነ ያው ፍሬቢስ ነው የሚሆነው አዘንደው ዘደ ያው እዛው ውስጥ ነው ተመልሰን የምንዘፈቀው ይሄ ጎሳ ፖለቲካ ምናምን የሚሉት ነገር እኔ ቱ ቢ ኦነስት አይመቸኝም ጎሳ ፖለቲካ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በቃ ኮንስቲቱሽናል ያለው ፌደሬሽን በፌደሬሽን የሚተዳደር በፌደራል ገቨርንመንት የምትመራ ስቴት ያለባት 9 ስቴቶች ያሏት አሁን እንደውም 12 የሆኑ ከዛ በፌደሬሽን የምትተዳደር ሀገር ነች የምን ጎሳ ፖለቲካ ነው የምን ዘር ፖለቲካ ነው የለም ዘር ፖለቲካ ስራ ላይ የማዋል አቂም አጣን የህግን ስራ ላይ የማዋል አቂም አጣን ማለት ይቻል ይሆናል ስራ ላይ ህግን የማስፈጸም አቂምና ህግ አስፈጻሚ አካላት አሰጭ ኦቶራይዝድ አይደሉም ኦረልስ ዴሊብሬቲ ላይ ያረጋሉ ብሎ ዲቤት ማድረግ ይትሶክ ለዛ ታገላለው ህጉን ስራ ላይ ማዋል ነገር ግን የዘር ፖለቲካ ስለሆነ ነው የምንፋጀው ኔሽን ስቴት ማን ነው ይሄ ዘር በዘር ላይ ተነስተራ ነው በዘር ጄኖሳይዳል ኢትዮጵያ ውስጥ አልተደረገም የለም ይሄ የውሸት ነው እኛ የምንጣላው ሲግኒፊካንትሊ የምንጣላው ስርዓት ወይም ህግ ስራ ላይ ስላልዋለ ነው በቃ መሬት ወርዶ ህግ አስፈጻሚ ህግ አውጪ ያለ አስፈጻሚ እነዚህ አስፈጻሚ አካላት በይበልጥ ህጉን ስራ ላይ ስለማውሉ ነው እንጂ ህግ ተጽፎ ያለበት ሀገር ላይ how do you say የዘር ፖለቲካ ስለሆነ ነው so ያ የዘር ፖለቲካ የሚሉት እንዴት እንደሆነ ባይገባኝም የዘር ፖለቲካ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንስቲቱሽናልም የለም ፕራክቲካልም የለም to be honest ማለት ነው እዚህ ላይ ካልተስማማን I don't think እኔ በየትኛው ፕላኔት ላይ እንደምኖር አላውቅም እኔ አንተ ኦሮሞ በመሆኔ እኮ ዘር አለ በቃ የምን ዘር ፖለቲካ ነው ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ዘር ተብሎ እኮ የለም አንተ ቅድም ያልከው ነው ማለት ነው ናሽናሊስት ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ አሁን ላይ ልክ ነው ይሄ እኮ ቤዚክ ጥያቄ እኮ ይሄ the right to self determination እኮ የተባበሩት መንግስታት የመጀመሪያው አንቀጽ እኮ ነው አንቀጽ 1 all people need to have the right to self determination on politics economy culture ነው የሚለው ይሄን አንተ ዞር አድርገክ የተባበሩት መንግስታት ዩናይትድ ኔሽን ኦፍ ሁማን ራይት ከማይጣሱ
የሰው ልጆች መብት ውስጥ እኮ አንዱ ዘራይቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እኮ ነው አለ። ፖለቲካ አለ፣ ካልቸር አለ። ካልቸሩ አውጥቶ ላንጉዌጅ ይጨምርበታል የኦሮሞ ናሽናሊስት። እነዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰው ልጆች ለተሰጠ መብት ዘረኛ የሚለኝ ከሆነ ሀውዱ ዘን እንዴት አድርገን ነው አንተ ዘረኛ ነህ ከተባልኩኝ አንተ እኮ ነገ ዘረኛ ይለዋል ማለት ነው። ፎር ሹር አንተ ለምሳሌ ኦሮሞ ነህ፣ ኦሮሞ ናሽናሊስቶችን እንደዚህ ሊያደርጉ ጥያቄያቸው ልክ ነው ብትል ማለት ነው ዘንድ ገነቱ ሰዩ ጋላ ነው ይሉሃል። አራ ብላክ ሜል ያደርገዋል። አይ አማራም እኮ ልክ ነው እንደዚህ ችግር አለባቸው ምናምን ብለህ አሁን ባለፈው ባልከው እኔ ነበርኩኝ የሰማው ነበር ከስሩኝ የሆነ ጉዳት ስላለባቸው ነው ውስጣቸው ተውት ስትል በቃ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው አለክ። ሳምዴይ ራሱ እንደዛ ያለ ሰውዬ ያለ ኦሮሞ ናሽናሊስቱ ደግሞ አይ ችግር አለበት እሱ ማለት ምንድነው ችግር ስላለው ነው መልሱ ስላልተመለሰልህ ነው ብትል አውቶማቲክ ጋላ ነው ይላል። አውቶማቲክ ዘረኛ ይላል። ወደ ብሔርተኛ ይወስዳል። ኢትዮጵያዊነትም እኮ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። የኢትዮጵያ ናሽናሊስት ማለት እኮ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ነው። ያ ብሔርተኝነት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ኔሽን የለም ያለው የኢትዮጵያዊነት ኔሽን ብቻ ነው ብሎ የሚያስቡ ናቸው። ዛትሲቶ ናሽናሊስት እኛ ኒውስ ብሔርተኞች ነን። ለምሳሌ በዚህ ልክ መድረኩ የዚህ ሁለቱ ጫፎች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔርተኛ አሰች ሲግኒፊካንት አለ አይመስለኝም። የኒውስ ብሔርተኞች አሉ የኒውስ ብሔርተኞች አሉ። ይሄን ወደ መድረኩ መምጣት ካለበት አንዱ አይዲዮሎጂ ብዬ ነው የማስበው። ትልቅ አይዲዮሎጂ ማለት ነው። የአላባውም አይደለም የባንዲራውም አይደለም የሌሎችም ጥያቄዎች እኔ የኮንስቲቱሽንም ችግር አይመስለኝም። የአይዲዮሎጂ ልዩነቶች ግን ስቴጁ ላይ በጣም ፎከስድ ሆኖ መሰራት የሚያስፈልግባቸው ታይም ብዬ አስባለሁ። ኢንኬዝ እግዚአብሔር ረድቶን ያ መድረክ ኢንዲፔንደንት ሆኖ እኔም እንዳንተ ውሽ አደርጋለሁ ቱ ቢ ኦነስት ኢንዲፔንደንት እንዲሆን። ግን አይ ዱ ሃቭ ወሪ ኢንዲፔንደንት ይሆናል ወይ የሚል ወሪ አለኝ። ቢኮዝ ከነሱ ካዘጋጁት ባለፈው ጨረታ ዶክመንት ላይ አይቼ ማለት ነው ራሴን ታዘብኩኝ። አም ዱይንግ ዊዝ ወርልድ ባንክ እና እኔ ያቃቸዋለሁ የደረ የተባለ ጉዳይ ነው። አናንሳው እሱን የደረ የተባለ ጉዳይ ነው። ግን ያደረበትም ምክንያት ሌጂቲሜሲ አንስሚርድ የሆነ ሌጂቲሜት የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኦርጋናይዜሽን እንዲሆን ይሄ ተቋም እንዲሆን ከመፈለግም ባለፈ በጣም ምገፋበት እዚህ ሚዲያም ላይ ኦብጀክቲቭ አድርጌ ከመሰራባቸው ነገሮች መሃል ነው። አሁን ከረንትሊ ካለኝ ነገሮች ኦፍ ኮርስ ብዙ ኦብጀክቲቮች ጎሎች አሉ። ግን ለዛ ስለሆነ I am rather protective, but I don't want to be protective of just my impulse. I want to have my facts straight. I want to be prepared and I want to have a conversation with you and others. እሱ ላይ አፍረጥረጠን ያሉ እንከኖች ግድፈቶች ካሉ እንደዚህ አይነት ግድፈት የሚያገኘው ከሆነ ይሄን ተቋም በተረጋገጠ መንገድ አጥርተን ማስተካከያ የሚያስፈልግበት ወይም ደግሞ ሌሎች አማራጮችን እንድንወያይ ግልጽ በሆነ ደረጃ ኤቪደንሻሊ ሰፖርትድ የሆነ ኮንቨርሴሽን ለማድረግ ፈልጋለሁ ካንተም ከሌሎችም ጋርና ይደር ብለን ያስቀመጥነው ከጉዳዩ ሴንሲቲቭነታ ቢኮዝ አሁን አንተ ተነስቼ እንትን ይዝሃለሁ ያለ ሀቅ የተሟላ ነገር ሳሊዝ መጥቼ ላስቆምህ ሞክራለሁና ብዙ ጊዜ ፖለቲካችን የሚበላሽብንም ለዛ ነው። ከስሜት ከነሸጠኝ ተነስቼ የኔን ነካህብኝ ብዬ አፍኜ ይዘሃለሁና እውነታውን አንተን ለማስረዳት እድሉን አታገኝም፣ እኔም መከላከያ እድል አላገኝምና ይደርልን እሱ በግልጽ ተገናኝተን አንቀጹን ራሱ እዚህ ስክሪን ሼር ያደርግን ወይ ካሜራ ላይ እንትን አድርጌ በስነ ስርዓት እያየን ላይን ባይ ላይን አንቀጹንም እንወያይበት። የቢዲንግ ሲስተሙ ላይ የነበሩ እንከኖች አሉ የሚባሉ ካሉ ሌሎችንም ያሰራር ችግሮችና ግድፈቶች ተቀጣሪነት እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሳይ ሌጂቲሜሲ ላይ ጥያቄ ካለ በርግጥ ተወያይተን አጠርጥረን ባይን እንዲኖረው ሰው ሁሉ እንዲገዛውና ይሄ የኔ ነው እንዴ ሚዲያ ላይ ያለው ሴቶች፣ ወንዶች፣ የመንግስት ሰራተኛው ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ በሚለው በዛ ታዛ ስር ሊገባ የሚችል ሰው ሁሉ ባይን ኖሮት የፖለቲካ ድርጅቶች የመጨረሻው ጥያቄው አመጣልኝ። የፖለቲካ ድርጅቶች ምኖች ታስረው ባሉበት ሁኔታ እንዴት ተደርጎ ነው የሚለው ነበር ጥያቄው እና እነሱም ጋር እየተደረሰ ሪች አውት እየተደረገ ነው ያለው። ብዙዎቹ እንደዛ እየተደረገ ነው። የታሰሩ ካሉም እንዲፈቱና ወደ ምክክሩ እንዲመጡ የሚሰራ ስራ አለና እሱን አሁን ፕሪኤምፕቲቭሊ መናገር አልችልም። ግን ኮሚሽኑ ይሄንንም ለማድረግ የራሱ የሆነ የሚሰጠው አዋጁ የሚሰጠው ኃይል አለና እነሱን እንዴት ጥቅም ላይ እናውላለን የሚለውም የዛው ውይይት አካል ይሆናል።
ዶክተር ዱጋ የመጨረሻ ሐሳብ ካለ 30 ሰከንድ ነው የምሰጥህ። አመሸሁ ኖርማሊ እንደዚህ ማይጫልሻለው ወዳ አመሰግናለሁ። ወዳ መጣለች። እኔ በዚህ ብጨርስ አይ ሆፕ ሌላ ጊዜ በዛ ቢል ላይ እናወራለን። ዘን ወይ ስክሪን ሼር አድርገን ሌሎች ሰዎች ያ ሜን ፓርቲሲፓንት ነው እሱ መድረክ ላይ ስቴጅ ላይ አንተም ስለሆንክ ኢኒሺየት እንዳደርገውም ሐሳቡ ያው አንዱም አንተ ስለሆንክ ሜን ፓርቲሲፓንት ነው የምትሆነው በዛ ውይይት ላይና definitely will look forward to having a conversation. Thank you በጣም ስልክ ተደውሎ ነው ኦዳ ለውይይት አይደለም የገባችሁ ብዙ የፖለቲካ ጥያቄም እንደማታቀርብልኝ እርግጠኛ ነኝ። ያከሄደ አስተያየቶችን ነው የምጠብቀው ከሷ ስልክ ገብቶ ስለሆነ እሷን እንጠብቃለን። አንድ ደቂቃ እሰጣታለሁኝ ከስልኩ ላይ እንድትነሳ። አዩ ምንም ማውራው ነገር የለም። ኦኬ አይ ማምንተን አይደለም አይደል? አስቸኳይ ነገር ከሆነ እኮ ጽፌልሽ ነበር ነው። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁኝ። ወዳ ማለት ታች እንዳትተብቱ እንትን ዱላም አላት እንድታውቁ ፈልጋለሁ። አዳለንጋ የመጀመሪያው አዳለንጋሽ ኖርማሊ አባለንጋ ነው እና ወዳዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ሰፖርት የምታደርጉኝ ብዙ ወንድሞች እህቶች አላችሁ። በብዙ ነገር ጓደኞቼ በብዙ ነገር ሰፖርት በሐሳብ በአስተያየት አንዳንዴ በተግሳጽም እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ይቅርብህ እንትን አታድርግ ብሰማማም ባልስማማም ፍቅራችሁን የምታሳዩበት ነው። ታፕታፕ ታደርጋላችሁ ኮፒ ሊንክ ታደርጋላችሁ። እሱ ነገር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መከራለሁኝ። ግን እናንተ ኦሬዲ ቴክ ኬር ስለምታደርጉት ይሄው 500,000 ልንገባ ደርሰን 430,000 በላይ ኦልሞስት 432,000 አለ 4,000 ሰው ሼር አድርጋችኋል። ብዙ ሰዎች መተው በተለያየ ጊዜ መተው ተሳትፈዋል። እዚህም ውስጥ 600 ሰዎች ያህል እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን አላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናችኋለሁ። የመጨረሻዎቹ ኮሜንቶች አደርጋለሁኝ ባጭሩ በኋላም ላይ ፖስት ማድረገው ከሆነ እቺን ፓርት ብቻ ስለሆነ ፖስት ማድረገው ቢዚነስ ስለሆንኩኝ እነኚህን ነጥቦች ዛሬ ነካናቸው ነው ዋና መላቸውን ነጥቦች ተመልሼ ቪዚት አደርጋቸዋለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ዋናው አላማው የነበረው እነኚህን ጉዳዮች ለመንካት ነው። የውይይት ነው። አንደኛ በህዝቦች መካከል የሚደረግ ትልቁ የምክክር ኮሚሽኑ አዋጅ 1265 እንዴት እንደሆነ ለኛም ቦታ አለው። እንደተነገረው ከሆነ በሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችም የሚዲያ ሰዎች ዲያስፖራዎች እያንዳንዱ ሰው ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥያቄዎቹን እንዲያቀርብ መደላልሎች እየተደረጉ ነውና ምንድናቸው ጥያቄዎቻችን እኛም ተዘጋጅተን የቤት ስራችንን ሰርተን እንድንሄድ በጋራ የምንመካከርበት ነገር እናመቻችን። እነኚህ ሩሞች እንከፍታለን። ማንኛውም ሰው ዛሬ ምንድነው እንዳያችሁት ከአማራ ከኦሮሞ ከተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ከደቡብ ህዝብ ከተለያዩ ከአገው ሰዎች መተው ይሄ መድረክ የተዘጋ መድረክ አይደለም። ማንንም ሰው መተው እኔ የምችለው ቋንቋ ከሆነ በቋንቋም በተለያየ ቋንቋ ፖለቲካ ሐሳቢው የሚቃወም የሚስማማ እስከ ተከባበርን ድረስ መነጋገር እንችላለንና ያንን የምደግፈውን የምክክር ኮሚሽኑን መንፈስ የያዘ ሩም ለማስተናገድ ሞክራለሁ። ተዘጋጅተን ደግሞ እነኚህ ጥያቄዎች ብለን ጽፈን ተዘጋጅተን የምንሄድበት ይኖራል። ከዶክተር ዱጋ ጋር ይሄ ተቋም ለመንግስት ተገዢ የሆነ የተለያዩ ብልሹነቶች ያሉበት እንዳልሆነ ተነጋግረን ጥያቄዎችን እነሱን መጀመሪያ የማጽዳት ነገር አመኔታንና ተቀቡልነትን የመመስረት ነገር ሌላ ሩም እናደርጋለን። አንቀጹንም እንወያያለን፣ አዋጁን እንወያያለን። ነጋሪት ጋዜጣ ላይ የወጣውን ድርጅቱ ምን አይነት ስራዎችና ምን አይነት ማንነቶች ይታዩበታል የሚለውን ያወጣቸው ጨረታዎች ሰዎቹ አስተዳደር ሪፖርቶችን እናያለን። ከዛ በኋላ አመኔታው እንዳለን ስናስብ ደግሞ ምን ጥያቄዎች እንደ ህዝብ አካል ምን ጥያቄዎችን ወደዚህ እናመጣለን የሚሉ እነኚህ የምናደርግበት ነው። ሌላኛው መሬት ላይ ያየናቸው የምክክር ሂደቶች ናቸው። እነኚህ የምክክር ሂደቶች በፖለቲካ ድርጅቶችና በተለይ የትጥቅ ትግልን የመረጡ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉትንም እነኚህን ለማመካከር ለማነጋገር እንደሚደረግ እንሰማለን። አንዳንድ የመዳኘት ነገሮች አንድ አቡን ደግሞ የተናገሩትን በላሊበላ ላይ የተናገሩትን ነገር አንዳንዶች ልክ ለመንግስት ወገንተኝነት እንዳላቸው አድርገው ያቀረቡት እሳቸው ግን የመከላከያ ሰራዊትን መድፉን እንደዚህ ትልልቅ መሳሪያ ያርቅ ሌሎችም መተው የአማራ የታጠቁ ኃይሎችም መተው እዚህ ምሽግ አያድርጉ ከቄስ ስር ሰው ወስዶ መግደል ነውር እንደሆነ መረሸን የባህልም እንዳልሆነ ብዙ ነገር የተናገሩት ነገር አለ። ከሁሉም አቅጣጫ
ያላቸውን አስተያየት የሰጡበት ነውና እንደዚህ ቄሶች ይገደሉ ይመቱ የሚል አይነት ነገር አስታራቂ መሃል እንዳይገባ የሚል መንፈስ ባህልንም የማያማክል ትክክለኛ የፖለቲካም የጦር የኢንጌጅመንት ሚሊተሪ ኢንጌጅመንትን ህግ ያላከበረ እንደሆነና ወደ ምክክር የሚሄድ ነገር እዛም ማበረታተናል። በኦሮሚያ ክልልም ያለውን በትጥቅ የሚደረገውን ትግል ለመፍታት እየተደረገ ያለው ውይይት ታንዛኒያ ዳር es salaam ላይ እንደቀጠለ ነው ያለው። እሱንም ተስፋ እናደርጋለን በተቻለን መጠን ሰላማዊ ነገሮች እንዲመጡ ከመንግስትም አካል የሆኑ ሄደው ሰዎች ላይ በዚህ ሰላም በሆነ ጊዜ ሰላም ምክክር በሚደረግበት ጊዜ ሰፊ የሆነ ጥቃትን ሰዎች እንደዛ ማቁሰልን እንደዛ አይነት ጉዳቶችን ከማድረስ እንዲቆጠቡ ሌሎችም በወቦ ስምም ሆነ ወቦ ውስጥ ያሉ የታጠቁ አካላትን የማስፋፋት የሪክሩትመንት እንደዚህ አይነት በምክክር ጊዜ የማይደረጉ ነገሮች እንዲቆጠቡ ተስፋ እንደምናደርግ ተነጋግረናል። በሰፊው ሰላም ያተኮረ ውይይት ላይ ያተኮረ ሐሳብ ላይ ያተኮረ ፖለቲካ እንዲኖረን የምንችለውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ተሰብስበን ከወዳጅ ወገኖች ጋር ተነጋግረናል። ወዳጅ አይደለንም ብለው የሚያስቡት ራሱ ሐሳባቸውን ለመስማትና ለመነጋገር ደግሞ እናስባለን። ድሉን እንሰጣጣለን። ይሄ የሁላችንም ቤት ነው። ፓስወርዱ እኔ ጋር ስለሆነ ግን የኔ ቤት ነውና ተከባብረን ነው እንነጋገረው። በጣም አመሰግናችኋለሁ አብራችሁኝ ስላላችሁ። Thank you very much. ኦዳዬ ይልመድብሽ እንደዚህ መድረክ ላይ መተሽ አንዳንዴ ደመቃርኪ። Thank you. Thank you ያና ለወደ ቤክሲሳ የሆነ ማስታወቂያ ሶሪ አንድ ሰከንድ ሚኒሶታቲ ኡመተ ወለጋ ገርጋሩፍ 2 PM irbaata 8 PM ኮንሰርት ቤክሲሳት akka wal arginu jedhanii jalatti barreessaa ture obboleessi keenya Itichaanii yoomidha Saturday da December. Yeah kuni wabi machaati miti ya wabi machaatu qopheessi yaa Oromoo hundumaa akka irratti hirmaatu ummati Minnesota keessa jiru December 2 Saturday isa dhufaa jiru. Okay. Saati 4 PM irratti jirtan yaa ummanni as jalatti jirtanii December 2 wabi machaa gargaarsaaf schedule godhee namoota tokko wajjin haasaan ture obboleessi koo tokko Nagaasaa jedhamus bilbilaan haasaan ture. Wabi machaati gama kanaan nu isin gargaaruu yaalla amma dandeenye goona isaan waan barbaadan duukaa dhaabbannee uummata keenya haa gargaarru. Yoo namni jiraate siyaasni hojjetama. Yoo lubbuun isaa jiraateef yoo nyaatee buleef bilisummaan inni jalqabaa lubbuudhaan jiraachuudha waan ta'eef uummanni keenya dhukkubaa fi beelaan waan adda addaadhaan miidhamaa jiru bira haa dhaabbannu hojii namummaas haa hojjennu. December 2 barbaachisaa yoo ta'e immoo wabii maccaa websaayitii isaanii deemtanii akka follow gootanii dates and specifics barreeffadhaa. If there is a way, a will, there is a way. Yoo barbaadan yoo gochuu barbaadani argachuu ni dandeessu. Nuyi labsiisaa ni goona posteris lafa keenya waan ta'eef kanuma irratti hojjedhaa. Beeksisa bareedaa dhuma irratti fiddanii gargaarsa ni goona. Anis ruumii tokko lamaan keessatti giiftii argadhe hundumaa maachii godhee isa tokko garsheera isa lammaffaas nan garshaa saba keenya bira haa dhaabbannu uummata keenya haa gargaarru. Fayyaataa ulfaadhaa nagaan. Ayyaana dhuma irratti tokko jedhee Mijattiin tungaa fadhiyoo Nasrii wallahi malee nama biraan amanu kajettu dhaga'ee jira dhugaa dubbatuudhaaf gaaf tokko. Dhufuudhi Nasriin gaafa kan immoo. Nasriin nama achi keessaa qabnu keessaa nama beennu keessaa ka isaan tarullee hin jira akka gartee nama tokkootitti wallahi ka abdatan rabbi hin abdanna jechuudha. Kanaaf achi dhaqanii Nasrii mafaatu dubbii san murteesse horii cinaa irraa fuudhanii fi cinaa namichallee dhiisisanii ammayyuune warii irra guddaa argatee waan hafe qaxaranii biraa galan jechuudha. Dubbiin lafarraa akkana orgoofti. Kanaaf dubbiin lafarraa wanni simiidhuun jiru jarri warri miidiyaa kun kaamma asirratti nama arrabsu ka akkanatti soba kijibaa bayya zalaa nama. Soddaatii koo mangistii dhabdumyaa dhuman qabsiisaa kan. Kanaaf waan gabaabaa usaala uummata dhuunfaa qabe tantillee wanni haasa'u kan galaafatu waan siidhumatuu fi atama dubbii lafarratti kennadhuu fixadhuu dubbii rabbi siyaafituu jaarsa laakkaadhu amma daddafiiti namni barbaadde nama as keessa hin jirre irraallee nama eegasan immoo naa ta'a jettu laalladhuuti kennadhu Nasrii fa'allee keessuma oolchitti dhaaniif
nasrii faallee keessuma oolchi warra Dubaay sheekotii beettullee ittuma laakkayadhu sanii jarri kunniin gadi bu'ee lafarratti si yaalaalu abiibtiiti. Mee simarraa dhageenya ustaazii kiyya abbaadha. Abdii kumee. Simmaa waan jette haa jettu. Abdii kumee. Nafuutaa yeroo takka ustaaza ulfaadhaa galatooma. Isii miqattii kennuufi silaa jamu. Ayyee kenniif odoo isiidhaan kennii waa jedhu waan ustaaza jedhatti dabalatu waa dabaluu barbaadeeti laali waan jedhan beeytaa mukallee mukuma biyya jiru mana ijaaranii jedhan amma akkuma ustaazni jedhan kana dubbiin kan jirtu ummata Dubaay keessa obboleettiin teennaa hawaasa Dubaay keessa namni achi keessa jiru ani obboleessa kiyya Nasrii kana baay'ee kabaja baay'ee jaaladhalle. Miidiyaa kana gubbatti wal beeynalle. Akkasuma ijoolleen ciccimoon sheekonni oloma'iin gugurdaan hayyoonni gugurdoon jiran. Dubbii jalqabumaayyuu obboleessi kenna ammoo haa ulfaatu dubbii kennateetiin jira. Laali. Ila kunooti achi ilaala waatu argama beeyta namni kun waan jedhe ani kakadhuu jedhe gadi na buusaa biizinasa kiyya as gubbatti illee hinaasayuu jedhe dubbii yoo laalan beeyta keessa dhugaa qabdi kanaafiyyuu gadi na buusaatiin jaarsotatti kennee achirratti isinitti hima waan jirtuun dubbannaa jedhe kana jechuun dubbii kennee obboleessi kennaa ulfaatu. Akkana dubbii akkanumaan sa'aatii 2-3-4 as gubbaa teettanii dheeressa obboleessi kenna wayituma risiita waan risiitaa dubbisan an ganna buusaa jedheetiin dubbii abdii hukumeef attillee kenne. Obboleettiin teennallee wanti isiin lakkan dubbii tana wanni dubbiin tun miidiyaa gubbaa baateef maaliif jalqaba dhugaan akka baatuuf dubbii haalaalaniifi kana moo kanaa miti. Kana eegataati wanti siin lakkan rabbitti dhiifadhaa hin kennu dubbadhu jettuun jirtu dubbii as kennadhu mukallee kama biyya jiruun mana ijaaranii ijoollee Dubaay Nasriifaa haalakkaanii as keessa nama jiru haalakkaanii itti kennadhu jaarsota abuyaayyaan kun as keessa jiranii oloma'ii kenna sheeka kenna nama guddaa she'aamad as keessa jiranii isaan caalaallee namni kabiriillee kabeetu yoo jiraate obboleettiitiyya kennadhu dubbii tana kennadhuuti dubbii tana namallee akkanatti azabuun hin taatu muniiriin faalleeti dabaladhuuti kennadhu jechuu barbaada galatooma. Awwii waan jette jedhi. Ummanni dhume. Egaa jedhinaan tanii dubbii tiyya silaa Nasriin hedduu waan keessa na tuttuqe qabaa waan naan jedhe qabaa Nasriin silaa anaaf abbaadha na soquu qaba an ilmoo isaa ture sababa hedduu fi an dubbii tiyya Nasriitti hin kennadhu rabbitti hin kennadhu. Narraa fuutan yoo taatan anammas ummata Dubaay hattoota jedhee maqaatti hin baafne ofii maqaa ofii baasaarani kan himadhe nama tokko abdii hukumee ani san beeku asumarraa wal argine oromummaa waliin nu fide islaamummaa waliin nu fide tokko isinitti hin kennadha yoo haadhumattu dubbiin tun lafa jettan ustaas Abuyaayya isinitti illee hin kennadha ustaas Ahmadiin illee diddullee dhiiftullee foon ofii kana futtee gara itti gattuun qabduun ankeetiin ile shahadallee Nasrii dura silaasi harka qabadha ture hin beekta seenaa kiyyaafan kee sitti giddi islaamummaadhaan giddiin si kennadhaan asli sitti illee kennaan Muneer sitti illee hin kennan isinii kennadha dubbii tana yoo kanaan naa fixan isin onlaayiniin fixanii lafa fixanii yoo fixanii na fiddanii hin fudhadhaan yoo fixanii natti finne taate Oromoo an sooftii tana naa bitaa jedhee ija keessan afoo hin dhaabadhu intala boruganaa lafaa dhuftee guddattu hojjetadhee xaaradhee argadha ana asumatti hin dhaba hin haaka kakuu diddeemti haaka kachuullee dhiisu haqqi kiyya borukuttee boruu irraan naa baate asumatti na eebbisa isinillee hin dararamina ajandaan kun asitti haa dhaabatu asuma gali bakka ustaas Ahmad dubbii kana keessa hin seenu jedhetti hin seensifadhu. Nasriin ammoo kan Nasri kennadhee rakka rabbi kennadhee ofii kiyyaa rakkadhee qulla karaarra deeminaa wayii. Askara gali amma as deebi haadhatiyya as deebi. Azdebi awi azdebi akkasii biti amma. Ustaaz Abu Yahya.
maarree kun as garagalchine achi garagalchine babbadanne kenna dubbiin tante yoo kennamte dhumatti osoo hin kennamin ammootu dubbiin dhumattu hin jirtu jettanii isinillee bareechiftanii haala gaariin akka kennattu gootanii takka lama jettee namoota itti kennadhu jettee maqaa lakkoofte kun Ustaaz Ahmadillee akka keessaana jalaa nafne dubbiitiyya asliillee muniirillee akkanuma anaafisin waan tana keessa qooda hirmaannaa naa haa fudhatanii isin naa laala argaanillee dhabaanillee waan isin natti hin deebitaniin isinirraa fudhadha jettee akkam goona. Maarree akkuma dhugaati. Ta dhugaattu dhugaa akkam goona jettan gadiin buuna jettan moo asuma waan laallannu qabnattan. Maarree gadiin buunaa kaleessaa jenne kaba kaleessa jenne ammallee irra deebinee jenna. Ammaaf gadiin buunaaf asirratti dubbannaa nu amma warri barbaannu Ahmadiin bicha itti dabalame kunoo jaarsii Dubaayi. Namni Dubaayi kaasirra taa'u kana bichaa miti hin beetti siinillee Sheekh Ahmad illee nama Dubaayi hin beeka dubbii kanatti hin daballa haa dabalamullee jedhee ka isiin hin beekne illee ka jiraatu ta'e. Dubbii innillee itti dabalamee namallee ofitti dabala takka jedha ka Nasrii immoo Nasrii nu uyyuu ofif fuune mucattiin irraa haa dhaabattu. Nu dhugaa dubbatuuf yoo Nasriin dubbii kana keessa hin jirre ofiin taphatuu ta'a malee dubbii fixuun hin ta'u. Nasrii dhiisii komatuun kee dhugaa. Doktor abbaa ifna eenyu ifnaan jedhan sani miyuutii qabadhata abboo si bira hin geenne dubbee. Ustaaz Abu Yahyaa hin fudhu. Maarree dhama gamanaati isin dhama damee lammaffaa gamanaati karaa dhamti takka gaafa dhamataanii wal dhabdee wal lolteetiin jette eenyu si haalaalu jechaa nama laakkayadhu jedhanii hayyama namaa kennan hayyama saniin gaafa jaarsa laakkayadhu jedheen jaarsa takka lama jettee laakkayatte jaarsi biraa ofitti dabala jedheetiin laakkayachuuf deemu ammootu ani hin barbaadu jette. Maarra jaarsi gamasii didame sun jaarsa gamasii ta'ee achi as dubbachuu mala dhamataaniif bakka bu'uu mala. Ani dhama jaarsa laakkayatte isiinaan laakkayinaa isii nama sannaan barbaadinaa jette sana sirratti hin laalladhu asirratti hin dubbadhu sammaaf diddee lafatti laalladha hin dabaladhamoo hin dhiifadhaallee lafarra naa haa taatu tanas gubbannaan qorinaa jedha. Maarree. Si jala yaa'ee dhugaa naan jette. Mee waa ofinna fuudha. Siigal. Yaa'ee nagayaan isinii haa galu Nasri singeenne na obsaare kiyya lafatti waliin laalla. Waa ofinna fuudha. Waanuma gabaabdu isinii jala waa isinii qajeelcha waan isin waluma dhufne dhaabtan tan isinii qajeelcha. Waan xiqqoo karaa saatee jira waan ta'eef. Reefullee tayyoo waa jedhu no waan badaan dubbadhan bakka yaayaan jiranitti annama takka waliin rakkoo takka walitti hin qabu. Momentii jala kame ayyee itti fufa. Maarree obboleeyyantii reefullee mucayyoon kaleessa warri Dubaay guutuun hattuudha hin kennadhu jette ani jaarsa Dubaay ta'ee yoo dubbadha malee jaarsummaa sababa mucattii tanaa hin dubbadhu ka jedhe awwala rabbi dhugaan waa dubbisu amma kadhaa fakkeessaa artan malee awwal shee mucayyoo warri Dubaay guutuun hattuudha itti matti kaleessa shaadaa harka keenyarra qabattee deebitee warra biyya kanaa guutuu sababa milkiin irree garra wallolaniif jecha arrabsite. Kaleessa yoo nu hattuudha jedhanii sababa kanaaf dubbii tanarraa dheessine jedhee awwala akka gastii kana seeneen lafa kaayaan dubbii tana jechaadha. Ammallee taanaan haga ammaa haga sa'a kanaatitti illee bakka kana ka tureefaniin mucattiintu waan nu ulfeessiteef yookiin waan isii biraa kabajaa arganneef miti. Akka warra Dubaay maanu cadhista waan kana asliin jennaan warri gastii keessa jiru kun warri Dubaay maanu cadhistan jennaan oseenee warra Dubaay waliin dubbadhe yoo gurbaan kun laal dubbii an tartiibaan dubbadhe la kana jalaan dagan yoo gurbaan kun ije baachise gurbaa kana warra Dubaay nu kenna yoo intalti tun dadhabamte jaarsa qabdi jaarsisi asliileen akka jaarsa Oromootitti muniirillee akka obboleessaatitti abdii ukkumeellee akka jaarsaatitti mucattii tana gadi buusaa dubbii tartiiba itti godhaa ka jedhe an ammallee taanaan hardhallee borullee
hawwiinuu nun ulfeessine ulfina isii bira arganne hin qabnu jaarsa hawwii ta'uu hin danda'u aslan yoo dhugaa dubbatu taatee jira akka nama Oromoo tokkotti ummata waliin haa xumuradhu akka ummata Oromoo waliin laallamane nama biyya guutuu walitti qabee gurbaa tokkocha wallola jedhee warri Dubaay guutuun hattuudha jedhe an warri Dubaay sun na biratti warra kabajamaadha durriyyeen hattuun biyya kana keessa guutee jirti mee abdi durriyyeen hattuun Dubaay keessa guutee jirti Naasiro mee afaan hin qabina hin goolama nama haqa namaa nyaatu Dubaay keessa taa'ee nama haqa namaa nyaatu har'allee borullee rabbisa haa isa dhamaasu rabbisa haa salphisu nama biyya arrasiine kanarraa waan hafe garuu mee waa takka bichaa jedhuun walumaa galatti anuu jaarsa isii ta'uu hin danda'u abbaa obsinaan jedhanii anuu nama biyya guutuu arrabse nama ummata Dubaay guutuu arrabsee jaarsa ta'uu hin danda'u. Ayyee nu obsika laalama abuyyaa yaada. Dubartiitti illee laalla tarbiyattiin tun dubartii jedha. Akkasi abuyyaa kiyya isiniif abdii hukumee waliin fudhatanii waan nasrii kana lafarratti jettanii jirtan waan isin isan barbaadu jettee lafarra jedhamteerti dubbiin nasrii kiyya achitti obsi kan kee. Obsi. Okay? Achitti obsi kan kee. Abdii kiyya itti deema itti deema sanuu. Dubbii tana akkamii gabaabsanna jechaafi waan tana as kennadhaa dubbiin nutti haa kennamtu jenne malee as gubba dubbii walitti dachaafachuufi illee miti. Dubbii walitti dachaafannee walirra laallachuufi illee miti. Maarre dubbiin kallattiin itti nuu qajeeltuu fi karri itti nuu salphattu dubbii as kennadhu jenneetiin lama mucattii jedhamtu sanarraa dubbii fudhanne abuyyaa hayaa waliin. Hayya jaaladhe jettee nama nuu laakkofte. Laakkayannee irraa fudhanne. Abuyyaa hayaan as keessatti maarri jaarsa Dubaay keessaallee Nasriin bakka sana haa nuu bu'uu jedhan. Nasriin aaree tare moo maal ta'e? Nasriin jirtu. Nasriin bakka kana. Nasriin bakka kana. Eega mucattiin dhamatu laakkayata jaarsa. Eega akka dhamaatitti mucattiin hin laakkayanne maarree maaf laakkayachuu dhabdee fi nuu ta'ee dabalannamoo nama jaarsa gamasii taa'eetiin waliin laallaka jennu lafarratti laalla as gubbattomaan dubbannu jecha tana goolabneetiin itti walii galle. Nasriin akka gungumaatti jidduu dhufee yaada tana kaa'e malee nasrii kiyya. Ila waan garii waan ummata duratti illee hin dhiyeeffannetu jira. Waan garii wama dhossaa walitti dacha'anii waliin dubbatantu jira. Amma mataa dubbii Ahmad as keessa jira moo baay'ee jiran Ahmad fudhatee mi dubbii tana moo akkanumaan fiigee lixu. In fuudhu jedhetta. Ahmad fudhatee jira jedheetiin hin tilmaama. Maal Ahmad Ahmad fudhadhe debbe dubbii di debbe hin barbaadadhe. Na eebbisaa dhiisaa bakka. Dura jedhe malee qooyee hin dhaga'ee eenyutu dhaga'ee Ahmad hin fudhadhu jedheetiin. Anuu argaa ture akkana jedhee bahe. No jechaa ture. Asli na eebbisaa na dhiisaan sumuunis ni fudhadhu jedhee. Badde. Maanu nama fixuu hin dandeenyu numaa Sheekh Ahmad malee fixuu hin dandeenyu. Abuyyaa abdii ukubee dubbiin sirnaa quba raasuunii miti obboleeyyantiya dubbiin sirnaa quba raasuudhaan hin ta'u jechuu miti obboleeyyantiya dhageeffadha dubbiin sirnaa eega dubbatan nam tokko sirna eega dubbate akka nasriin amma kunoo jattiin baas dubbii tana hin fuudhuu jedhe na dhaga'u jirtaniimi na dhaga'u jirtanii hamban sirri dhagaara. Ustaaz Ahmad dubbii tana quba raasan malee lakkaan hin fudhadhu hin jenne dubbiin sirnaa quba raasuunii miti tataatu obboleeyyantiyya sirni yoo itti nam tokko eega jaarsa lakkaawatan sirna lafa kaayatanii dubbatan malee quba raasanii bayuunii miti obboleesso. Fudhachuun isaa akka sirnaatitti akka nasriin jedhe kanatti yoo ofirraa deebise dubbiin malee akkanaan quba raasanii bayuu miti. Eegaa obboleettiin teena lakkaawatte keessa jira. Dubbii tana akkuma jedhame nasriin lafa irratti waan inni hin fedhu jedhee lafa irratti gadi buusaa eegaa guyyaayyaadhaa fi abdii hukume. Jaamsi sangaan akka biyyaatti baroodaa jedha. Sangaan fudhu jedhe har'allee galgalarraa hin fudhadhu afaan bahee jedhaa ture. Ammallee hin fudhadhu jedhaa ture. Sagalee ol kaa waan ta'eef hin dhaga'uu malee ani jaarsummaa
warra Dubaay tanarra itti salphadhe uma kana dira itti salphadhe mana dhaqeetiniin hulaanarraa banuu didanii an dubbii biyya kanaa keessa hin seenuu jedhe jira nama dirqina bakka harka 90 warri Dubaay ka jedhe isaa yumar 99 hattuu fi kijibdu jedhe warri Dubaay awwala ka jedhe isa mana kana keessa jedhe yaadata. Dewa jettu. Ustaz